bwahwire hebero bibere abavugina bakama b'imotoka y'ibihangwa baherize kwesharinga no kucingaho rwuto Rwampara Kabale enshonga y'icyo kirize Dayirekita wa UNRA Kajuno mu ofisi okwisha kuri enshonga zabo bakujatiya wakakashenya karengereho usigare hari akapasite ukihaho ukatahansi waweza katahansi madamu John Ndambebi nienda kuna kutere simbankwata niwo namponere bakwata batiya aka ogomsenyo kuba kuyoba kakutahansi bine motoka eziba kuija bayinyini bakaguyo bakagutwara bapanisa forward baguyo bakutwara bakugosi tukikirezana ngo wota kumanye byo pakire shabota kabarasara mizani baba bakatujya mu mizani ejo wagire batangwe reporting Kampala konka tukumanya zezikuru bataho bakatuya sente zo yete ku reporting Kampala abo kuba umuntu noshikaho upakira ebyo kupakira mpito tupakire bitoki tubyine mizani mbyari turi kupakira omushenyi tugwine mizani mweno mjoti mweno bunika mizani yo kubanza de kampime dere ebe aremera mbiyo mteka rubaje dere ngumuze mungendi bavuga ati atokuru bata mizani yanjye nyende mutoro 30 kashika batugize ngo wota kumanye byo kire banzoro bateho omanye byo yine dere obone kugenda ati nyende mutoro 30 akishima 30 obu watu yambote ebika tuwosere ntubitensa ugira sente za banka zo kushashura ayuhire motoka ugira sente za UNRA ugira bingi byo kumanya bimotoka batakumanya transport itoba kumanya transport neja kuri sente zitakwetegereze abahirwe n'akagisha ako kushome namba zese mwezi barakusindikaho sente esta nambe wa shashura ho twanza kurosinga way bridge number 762 ya 756 bagana bo parkinga moto kozanga evudonge ngejageze drone imwe atushiye ngo tushoboze ikakora umutekateko kwaje niyo kuri mu kutarukwaje ubona kuteza drone zini kitano za mihanda yona umuntu yana aragupake bitoke kikagati emutume imworeke ngo ine byinji abisiga amahanda atakagizirata atakabiresire then yana kikamizane eje mpangu bakashanga ngo mobile yakupimira kikagate worengize kandi wabisya kunu ubone kushashura files kushora instant penalty eliyo mateka kushashura UNRA eza UNRA na neza nema tuzigambeho hiyo manyabo nche mtenda gamba za nema abwenchi yakamba gambira abwenchi yese cyaminzani twakireba konka aronshonga ya nema ne cyangwa bamwe umurimwe numutimbo mushenyi irigare nabwo nyuma yo kurebya bebi kagena nuko kuragira ngo Charles Mugisha o driver wa kadrone ka UNRA ukwatu ubwo ari bukira ari kweshereka kamera zitu ubwo ari kweshangira byaketa hamisho onija kwasurwa ni Justin Nanyonjo or enforcement officer wa UNRA madam sit behind and go yoy muga motoka mjende waka yoy aba bantu ba UNRA amukumanya abakubateganisa amuteka reporting amotoka mwavuga kugireta nari mwagito mu garage twenda amazina gabo because they must be investigated abo kuba tarwitekera kugira ngo orarete motoka banzo gira reporting ngo wananka wa UNRA ubone kukikozesa kandi no shoti aba kugira ngo muzi reporting kuko ntabana ndango wajimanya be niyo kugira aho sente so ecyo nbakora amirigality mu rukiko kwikirizana ngo tutandike kucondoza ibi byona ibyababa ba driver na bakama ba Sinotruck abantu bagambaho urukiko ruhendire ngo ntihija kubaho kushomesebwa amateka ga UNRA gene kukoraturwa